Go ahead, Ano John. Palagi pati City Health Office, City Syudad de Lawag, iti publiko, kadagiti sakit ang mabalin ang maala, kinagraira itapa na wala tiya panagtutudo. Sigun kini Dr. Rodrigo Katcatanan Jr., ti Health Officer iti Syudad, agraira itata tiya panaguyag yan panagpanateng, kinbanbantayan dalat tay tiya kakanayan na sakit a dengue. Batad na malaksi tila itakit na usap pa itata, digiti waterborne diseases, kasi ti leptospirosis kaya na dadumapay. Imbalakad na, aliklitan hindi pa nagruruwar, ni pagkaya pa nagtutudo, tap na saan na makaala kadagiti na dakamat at sakit. Inayin na makarisin na kadagiti singkamas, kas kumaiti pa nagkurigor, rashes, sakit ti ulo, panagtagarger, panaglabag at mata, diarrhea, kaya dadumapay, at sigudan na nagpakonsulta iti doktor. Kabayatan na yung bunanlag na damit dagiti agas na itad City Health Office kaya umdas nagpailaeng dagiti bakuna hindi na sa opisina. Sa Duarte 99.5 Basin Lawag, Idol John Agustin, Tatak, Permit.